Nansi ngiyachamula lapha kuthiwa nange gogo lomfana. Yesikwane ufika njani nje ephisana umcombotsi? Ufika njani wona nangumsebenzi webantu ufika njani ephisana umcombotsi? Uphisa umcombotsi na ungubani wena? Ngoba abantu balele phansi bonke lapha basenja. Nilona lokuthu umfathi akethi yathi ngelibhala tolanzi indodza yakhe. Ufakeni lapha esikwane yini labo title lobafakela. Mina manje lokade uniyangisola wena. Hayi bo slwane. Okay angiyili question chazela mina ukuthi yini loyifake kuna umcombotsi na. Ngibona umcombotsi vele inhloso ukuthi bathatha labo thina abantu bathakiwe le. Futhi umcombotsi ungiyile. Sibatshala thi umcombotsi siyawathi uyangiva ukuthi ngithini. Umcombotsi siyathi kufakwani bantu abalengi babe nje abathambi babe nje. Labantu abakhulumi abanjani. Batakhuluma phela sebasebenzisa yini loyifake kunanga umcombotsi lo ku role osantu njalo sibakhuluma manje bakhuluma bokusasa labantu laba.